Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu bihe byiza byo gusenga buri gitondo. Yesu Kristo ashimwe. Ndagusuhuje aho uri hose, nshuti yanjye, mwene data. Abo tubana mu itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Nshuti zanjye, Imana ibaha umugisha. Duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro rizinguye amanywa. Imana y'inyabutware n'ubushobozi, Imana igira neza, Imana iturengera, Imana idutabara. Mwa kino gitondo turi imbere y'Imana, turayishimiye, tuyishimiye aho igejeje ikora, tuyishimiye ko yaturinze, tuyishimiye ko ibituberamo, tuyishimiye intambara yaturwaniriye, dushimiye Imana yaturengeye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Turi gusengera mu ijambo rigira riti imigambi y'Imana, imigambi y'Imana ni miremire, umugambi w'Imana ni mugari, umugambi w'Imana, umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe, umugambi w'Imana. Twasanze imigambi y'Imana itandukanye kure n'imigambi y'abana b'abantu. Umwana w'umuntu ashobora kukugiriraho umugambi wo kugukunda, wo kuvuga ngo umubere inshuti, ariko muri we afite akantu k'imbereka kuko hari icyo agushakaho. Rero Imana yo itugambiriraho ibyiza, uretse ko iba ishaka ko tuba abakristo, ubundi nta zindi nyungu Imana iba itushakamo. Ishaka kutugirira neza, ishaka ko tuba abayo, ishaka ko tumenya yuko ari urukundo. Imana rero itugiraho imigambi myiza. Nakubwiraga ngo umugambi w'Imana, umugambi w'Imana ni mwiza cyane. Umugambi w'Imana iwuhagararamo ikaturwanirira, umugambi w'Imana iwuhagararamo ikaturebera urucunaguza Satani aducunaguriza muri iyi si. Umugambi w'Imana ituma iturwanirira, ikaturengera, ikadutabara. Imana ishimwe. Wari uzi ko burya utabarwa kubw'umugambi w'Imana? Imana iyo ikurebye yibuka ko uri umunyantege nke ikagutabara. Utabarwa kubw'umugambi mwiza w'Imana. Imana ishimwe. Buriya nagiraga nkubwire ko ubuzima uhagazemo bwose ujya ubona woroherwa ukagira ngo upfuye koroherwa gusa. Ni Imana iba yarebye mu mugambi w'ibyo yagambiriye ku buzima bwawe, yarangiza ikibuka isezerano yasezeranye ku buzima bwawe, ikakugirira neza. Umugambi w'Imana, umugambi w'Imana, umugambi w'Imana ni mwiza. Imana ni nziza, itugambiriraho ibyiza. Imana ni nziza cyane kubw'umugambi wayo, ijya inyuranya amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwacu. Imana ishimwe kubw'umugambi wayo, yica imigambi y'incakura n'incabiranya ku buzima bwacu. Imana ishimwe umugambi w'Imana. Nyemerera dusome igitabo cya Esiteri, Esiteri ibice 8. Turasoma umurongo wa 3. Titire y'ijambo handitse ngo Morodekayi akuzwa. Iteka ryo kwica abayuda rikuka. Imana ishimwe. Iki gitondo ndifuza yuko abari bategereje kupfa ahubwo babona uzamuwe mu izina rya Yesu Kristo kubw'umugambi mwiza w'Imana. Niko byagendekeye Morodekayi ubwo umwanzi wabo Hamani yari yagambiriye kumwica akamumanika ku giti. Ni ukuri byarahindutse. Umugambi wa Hamani waburijwemo n'umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Abari kumwica, uwari kumwica ari we Hamani, ngo niwe wamutembereje umurwa kubwo kugirirwa neza n'Imana. Ngo iteka rero ryo kwica abayuda ryarakutse, ryaravanyweho kubw'umugambi mwiza w'Imana, kubw'icyo Imana yari yavuze ku bayuda. Ndagira ngo nkubwire ibyo bapanze n'ibiguzi batanze bigomba guteshwa agaciro n'umugambi mwiza w'Imana kubw'icyo Imana yakuvuzeho. Abahangaha Hamani yari yatanze ibiguzi byinshi cyane, yari yahaye umwami ibiguzi byinshi kugira ngo yemere yuko abayuda bose b'Ishushani bicwa bagakurwaho. Ariko kubw'umugambi mwiza Imana yari ifite ku bayuda,
no kubwo Morodekayi yubahaga Imana cyane, ndetse Morodekayi akagira neza kugera ubwo aburiye umwami ko hari abantu bashaka kumwica. Nuko abayuda baratabarwa. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma ku murongo wa 3 handitse ngo hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere, amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani Umwagagi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira abayuda. Imana ishimwe. Esiteri ajya imbere y'umwami Ahasuwerusi, amwikubita imbere. Murabizi yuko yari yagiye guhakirwa bene wabo, arangije amwikubita imbere arira. Umwami yari yarabanjije kuvuguruza icyo Hamani yari yagambiriye, amutembereza umurwa, ngo Morodekayi aragaruka yisubirira ku ntebe hariya ku irembo ry'ibwami, yisubirirayo. Ariko Esiteri yari yateguriye umwami, navuga ngo yari yateguye nka dine, yari yateguye ibirori. Aravuga ati ndakira umwami. Muri icyo gihe rero amwakiriye, amaze gusaba yuko abayuda hakurwaho itegeko ry'uko bicwa, amaze kubibwira umwami, umwami yarabivuguruje. Arangije ariko Esiteri yibuka yuko hari inzandiko zasinywe, hari ndetse n'amategeko yashyizweho. Arangije arongera yikubita imbere y'umwami arira, aramubwira ati rwose hamarweho inama mbi ya Hamani. Inama ya Hamani yatanze umurongo ngenderwaho. Hamani yavugiye imbere y'umwami yuko abayuda ntacyo bamaze, yuko abayuda bakwiye kwicwa. Izo nama rwose zikurweho. Ariko Esiteri ntarekeraho, aravuga ati kandi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira abayuda nayo imarweho. Imana ishimwe. Yari yagambiriye imigambi ikakaye, yari yagambiriye ibibi ku bayuda. Esiteri aravuga ati iyi ni imigambi ye yagambiriye kugirira abayuda, byose bimarweho. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Aravuga ati bimarweho, bikurweho, bivanweho, bisibwe, bicibwe, icyo gitabo gicibwe, icyo gitabo gitwikwe, iryo tegeko rikurweho n'irindi tegeko. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nuko nakubwiraga ngo Imana igira imigambi myiza. Esiteri yakomeje abwira umwami, aramubwira ati umwami nabishima kandi niba mutonnyeho ibyo mvuga bikamutunganira, nkaba nkundwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukura izo Hamani. Ayiwe, ariko reka nkubwire, inzandiko zakwanditsweho, Uwiteka Imana umuremyi wawe yandikisha izindi nzandiko ukuboko kwe, zikura, zihindura, zivanaho iz'abanzi bawe banditse. Imana ishimwe. Aravuze ngo handikwe izindi nzandiko zikura izo Hamani mwene Hemedata Umwagagi yagambiriye, akazandikishiriza kurimbura abayuda bari mu bihugu by'umwami byose. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo hari inzandiko zanditswe, hashyirwaho itariki, iteka riracibwa yuko abayuda bari bwicwe. Ariko Imana ishimwe, iyo tugeze muri ibi bice ku gice cya 9 niho handitse ngo birahinduka ngo ku munsi abanzi babo bari bibwiye yuko bari bugire ububasha ku bayuda, ngo byarahindutse, ngo uwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha,
ariko birahinduka abayuda baba ari bo babagiraho ububasha, bagira ububasha ku banzi babo. ni 9 ku murongo wa mbere. ndagiraga nkubwire ngo umugambi w'Imana ni muremure. umugambi w'Imana utuma abari abanyantege nke bagira ububasha ku banzi babo. Imana ishimwe. byarahindutse, handikwa inzandiko zikura izo Hamani yari yandikishije zo kwica abayuda, bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. umugambi w'Imana ugira icyo uhindura ku buzima bwawe. Shalom, shalom.